Hvala Isus i Marija, dragi naši, dobrodošli u još jednu epizodu SKAC podcasta. Evo, ovo je posljednja epizoda ove sezone. Zajedno smo Mašo i ja. Bog, Mašo. Bog. Jesi spremna? Ja jesam, a ti? Pa evo, mislim da će biti ok. Danas smo se odlučili, sve vas koji nas pratite, bilo na našem YouTube kanalu, bilo koji nas slušate putem Radio Marije, odlučili smo vas počastiti jednom jako zanimljivom temom koji se već duže spremamo. Evo, još uvijek smo negdje unutar serijala Muka ili prilika i odlučili smo se obraditi jednu temu koja nas zapravo sve okružuje i u koju smo htjeli ili ne htjeli zapravo uronjeni. Riječ je o medijima. Zato mi je drago da danas nama mogu pozdraviti našeg gosta, profesora doktora Danijela Labaša. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav svim gledateljima, slušateljima. Evo, da ga kratko predstavimo, znači dr. Labaš je komunikolog, redoviti profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i također vanjski suradnik na više fakulteta i sveučilišta. Isto tako predsjednik društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Ja sam to dobro rekao. Evo. Inače je znači studirao i filozofiju i teologiju u Zagrebu i Rimu, a kasnije doktorirao komunikacijske znanosti u Rimu. I evo, s obzirom na sve te interese zapravo i bogatstvo time čim se u životu bavite, evo, što bi možda izdvojili kao neko najveće područje interesa, evo, možda ono naročito što je danas u Hrvatskoj potrebno, o čem je potrebno govoriti, možda naročito mladima koji su naša publika. Pa evo, teško je reći zapravo jer sam ja svugdje i nigdje. Kad ste svugdje, onda zapravo imate cijeli život osjećaj da niste nigdje, ali nekako sam, ne znam, u početku dok sam još studirao komunikologiju, onda me izuzetno zanimala novinarska etika i mislio sam da ću uz pomoć novinarske etike promijeniti medijski svijet. Aha. Pomoći da i mediji budu bolji, da ja budem bolji korisnik medija, da na taj način dođemo do više istine, više objektivnosti, više poštenja, nepristranosti, uvažavanja drugih, respekta, tolerancije, zauzimanja za mir i sve one teme koje inače obrađujemo u medijskoj etici. Onda sam po povratku iz Rima vrlo brzo zapravo u suočavanju sa tim medijskim svijetom shvatio da bez korisnika medija to neće ići. Dakle, da je uzaludno raditi samo s medijima, samo s novinarima, samo sa strukovnim udruženjima, samo sa studentima kojima sam počeo predavati kao vanjski suradnik, a bio sam istodobno zaposlen prvo u Informativnoj katoličkoj agenciji, a potom u Glasu koncila. I dakle, sad u tom nekakvom prebacivanju sam razumio zapravo da moramo uključiti korisnike. Dakako, i to ne samo starije, one koji redovito čitaju novine, koji prate vijesti na televiziji, na radiju i negdje drugdje, nego da moramo raditi s mladima. I onda kad sam dobio nakon 11 godina priliku da se zaposlim na sveučilištu, dakle trajalo je to moje novinarsko, recimo to tako nekako djelovanje dosta dugo. Već nakon godine dana smo zapravo pokrenuli uz pomoć Matice Hrvatske, profesor Kaniža, profesor Skoko i još neki drugi profesori komunikološku školu na koju smo redovito pozivali 6 ponajboljih studenata s Fakulteta političkih znanosti i hrvatskih studija i oko njih se stvorila zapravo jedna jezgra kvalitetnih, pametnih i nekako volonterski raspoloženih studenata koji su već tada zajedno s nama počeli osmišljavati jedan projekt kojem sam kasnije dao ime Djeca medija. Jer smo svi djeca medija. I vi ste dijete medija, ja sam dijete medija. Svi medije koristimo, dakle nisam tu mislio samo na najmlađe među nama, premda su oni na poseban način djeca medija i o tome bi se dalo razgovarati. Tako da smo 2008. dakle negdje startali, već smo 2011. osnovali udrugu. Vi ste rekli da se zove Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i počeli smo zapravo uključivati u svoje razmišljanje apsolutnu otvorenost prema potrebi edukacija za ispravno korištenje medija. I tu nismo obuhvatili samo jedan segment našega društva, nego smo obuhvatili sve, dakle od najranije životne dobi djecu. S njima nismo odmah u početku mogli doći u kontakt dok nismo i službeno osnovali udrugu, nego smo išli u osnovne škole, u knjižnice, po župama smo držali predavanja za djecu, za mlade, za roditelje. Počeli smo surađivati sa stručnim suradnicima u školi, pedagozima, psiholozima, knjižničarima, s učiteljima od samog početka, s ravnateljima. I zapravo mi vam sad kroz tih, evo sad jak, uzmemo kao početnu točku čak i 2011. Kad smo osnovani, mi smo vam otprilike prošli Hrvatsku već nekoliko puta, različite škole,
Prijavljujemo projekte, dakako, u kojima osiguravamo sredstva za putne troškove i sve ostalo što nam treba, za materijal koji pripremamo, brošurice, o čemu možemo i kasnije razgovarati, dakle sve ono što radimo i što pripremamo zapravo i za naše učitelje i za našu djecu, tako da smo mi zapravo, zahvaljujući toj jednoj studentskoj inicijativi, dakle mi smo kao nešto započeli, kao komunikološku. Studenti su rekli na jednom mojem predavanju na medijskoj pedagogiji, jedna studentica Maja Sada Mihovilović, tada se prezivala Zlatarić, je rekla: profesor, idemo nešto konkretno. Ovo što nam vi govorite na predavanjima je sjajno, ali to će ostati teorija ako mi ne idemo s nekim raditi. Pa je ona zamislila da ćemo raditi tribine za studente. A onda smo vrlo brzo u razmišljanju došli do toga da su studenti već nekako zreli sa dosta formiranim stavovima, da nećemo uspjeti baš samo s njima raditi, i onda smo to proširili, a studente pretvorili u volontere. Tako da zapravo našu udrugu i danas nose volonteri, ali ne više samo volonteri s Fakulteta političkih znanosti i Hrvatskih studija, nego i s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, jer smo i njih prije nekoliko godina uključili u našu komunikološku školu, jer smo mislili, kad se pokrenula komunikologija na tom našem zagrebačkom sveučilištu, da je jednako tako potrebno i njima pružiti tu priliku. I to je sad nekako naš bazen glavni, recimo, iz kojega mi crpimo i sa tim studentima puno zapravo radimo. Tijekom vremena smo razvili svoje formule, ako to mogu tako reći. Možda je sad malo previše govorimo, vi pitali nešto. Ali razvili smo jednu radnu formulu zapravo, znate, koja je jako dobra. Dakle, vi sami znate, jer ste mladi i vjerojatno su vaši slušatelji i gledatelji većinom mlađi ljudi, vi znate koliko je važno da je neko vama blizak. I mi smo sad shvatili, ako ćemo mi kao profesori ići predavati djeci o medijima u školi, će reći: onaj tamo stalno nešto kritizira te medije, a nama su ti mediji tak slatki, tako ih volimo. Onda smo mi rekli: to će njima studenti. Jer se studenti su bliže po godinama i oni se mogu lijepo približiti. Mi radimo s roditeljima, s učiteljima i pripremamo njih kako bi oni mogli pomoći svojoj djeci i učenicima u tom, kao što sam rekao, ispravnom korištenju medija, a naši studenti pomažu djeci. I moram vam reći, dakle, naši studenti imaju ocjene za svoje predavanja odličan. 99%, bez obzira ko od studenta, oni se dakako pripremaju pod nekakvom uvijek supervizijom našega tima, tako da nisu oni napušteni i zapušteni, rekao bi čovjek u tom smislu, čitaju puno, istražuju o novim fenomenima, jer naš svijet zapravo komunikacija se strahovito brzo mijenja. Vi i ja 2004. nismo znali za Facebook, a sad svi govore da je Facebook zastario. Zamislite, 20 godina još nije prošlo, Facebook je out. I svi govore da su društvene mreže manje više, da će biti out, da će ovi vaši podcasti i nešto slično pobijediti. Rekli bi Italijani: move dremo, vidjet ćemo. Dakle, malo će nam možda trebati, jer smo i sami primijetili da se mediji talože jedni na druge. Oni ne istiskuju jedni druge, nego nam samo umnožavaju tu ponudu. Sad i jedan nam onda od problema koji nam se tu javlja je zapravo i prezasićenost medijima. Ne znam, jel vi to osjećate? Ja to kao klasični ovisnik o medijima osjećam itekako. Definitivno. Mislim, zato je važno što ste i sami rekli i što pokušavate učiti zapravo ispravno korištenje medija i medijsku pismenost, je zapravo mediji neće nas konzumirati i iskorištavati, nego zapravo mi njih koristiti da nam ne budu samo muka, nego prilika. Da, ja mislim nekako kad razgovaramo o tome, onda nekako cijelo vrijeme nastojim poticati da mi i mediji budemo partneri. Dakle, ako ćemo mi stvoriti... A da li je to moguće ako mediji na nas gledaju kao nešto što kupuju? I nemamo jednak pogled. Dakle, oni imaju drugačiji pogled nego što mi imamo na njih. I oni trebaju ispraviti sliku pogleda na nas, da nismo mi njihova nešto što oni prodaju dalje, i na čemu zarađuju. Znači, kriva je slika malo. I njih i nas u tome. Optuživanje jednih drugih, to je uvijek popularno, pa može proći. Ali i činje ima u tome. Dakle, ali ne možemo pod istu kapu staviti sve medije. Dakle, volio bih da vi ste točno detektirali. Dakle, mediji su danas apsolutno, i to velika većina njih, komercijalizirani. I oni više ne žive od prodaje, nego od toga da su vijesti, informacije, pa onda i svoju publiku pretvorili u robu koju onda šalju nekome drugome, i na tome se zapravo, na oglasima se živi, na oglasima se zarađuje, od oglasa se profitira, i od oglasa onda imaju plaću ljudi koji rade u medijima. Tamo ima puno savjesnih i dobrih ljudi koji ne bi htjeli tako raditi, koji bi htjeli tu sliku iznutra. Zato kažem,
u medijima, u mnogim emisijama, u pojedincima, mi ne možemo medije možda generalno promijeniti odmah. Ali recimo, vaš podcast mijenja medije. U podcastima ima svega i svačega. Najviše smeća, jel da? Dakle, možete se, ja kažem, svako jutro vi se možete najesti svakakvih vijesti, senzacionalizma, afera, trikova kojima vam se navlači mamilica na ovo i na ono. Ali ima isto sve više pozitivnih sadržaja. I sad kad smo mi to konačno u ovom internetskom dobu počeli dobro razumjeti i kad mi vidimo da su mediji interaktivni i da vi i ja možemo pridonijeti boljitku, to jest da možemo popraviti barem dijelom i da ćemo svoju publiku steći i dobrim sadržajima, već malo mijenjamo sliku o medijima, jel da? Dakle, i na taj način. Možda mi sad ovdje razgovaramo kad nekako negativno gledamo o nekim medijima koje mi svrstavamo, barem u našim komunikacijskim znanostima, u tabloidne novine. Ono što smo nekad zvali bulevarske novine. One nisu nužno ozbiljne. One imaju puno tih efemernih sadržaja, malo estrade, malo zabave, malo ovog, malo onog i najviše senzacionalizma. Jer kažu, i sporta puno. To nemojte zaboraviti jer se stvorila jedna formula za koju kažu da danas zapravo skandali, seks i sport prodaju novine, a sve je umotano u senzacionalizam. Dakle, 4S koja prodaju nekako novine. Kad kažem novine, mislim na medije. Ne? I tu ste u pravu. Dakle, ima puno toga. Ali ima i puno, rekao sam, dakle, zbog interaktivnosti mi više nismo samo, vi ste rekli konzumenti, mene ta riječ malo bode, ja ju ne volim, ja koristim korisnik, jer smo mi korisnici medija, ali smo takozvani prosumers. Jako lijepa hrvatska riječ, ja sam ne mogu prevesti. Dakle, producers i consumers. Mi smo i proizvođači, i vi ste proizvođači medija, vi sad stvarate medije, vi stvarate sadržaj, i istodobno ste korisnik. I ta interaktivnost je meni vama pružila veliku priliku da i mi nešto dobro napravimo i da to promijenimo. Ako ja sa svojim timom i mnoge druge udruge koje se bave medijskom pismenošću stvorim ovakve korisnike kao što ste vi, koji znaju lijepo, dobro analizirati i procijeniti što je dobro, a što je loše, ja sam promijenio medij. Jeste, ali onda dolazimo do sad sljedećeg pitanja koje smo mi i pripremili. Ima puno dobrog sadržaja i istina je da ga i mi koristimo i konzumiramo, ali isto tako taj sadržaj je manje, reći ću sad, popularan, manje ga ljudi izabiru nego što tipa izaberu seks, skandal, sport, ta 4S što ste vi rekli. I prije kad smo razgovarali ste spomenuli taj emocionalni dio čovjeka. U kojoj mjeri zapravo mi vladamo sobom, a u kojoj mjeri zapravo mediji vlada nama? Ima li to veze sa tim, pošto mi vjerujemo da jesmo duhovna bića i da na neki način se i ta naša pala duša, istočni grijeh nosi iz generaciju na generaciju, da li to nešto negativno u nama, bizarno i što se mi trudimo da ne izađe na van, zapravo korištenjem medija, to je potencirano. Jer mi se hranimo time, jer čovjeku je to kad gledamo, evo ja mogu od sebe ići, tebe zanima sad neki skandal, ja sebe uhvatim, 5 minuta gledam o nečem tuđem životu i budem Mašo. Kako si ti dospjela tu? Pa nisam ja neko da upirem prst u neko drugog ako sam ja takva, ali ima nešto u nama da mi izabiremo to negativno i loše. I da medij to namjerno servira onda, jer možda i nije namjerno, evo, možda je sad. Uzdići se mislim, zapravo ne znam, iznad evo. toga i reći bit ću slobodan, neće mi to... Ako te bombardira sa 10 strana. Pa da, zapravo vi dobro detektirate sam problem i to je problem zato što su mediji danas i o tome ćete opet čitati u komunikacijskim znanostima, piše se jako lijepo. Dakle, oni sad ciljaju na nas privatno. Dakle, idaju personalizirani su, strahovito su personalizirani i to vi vidite preko algoritama koji vas prate. Ovih digitalnih, ne. To je jedna stran priča. Druga strana priča o kojoj ste vi govorili, mediji danas stvarno dramatiziraju preko svake mjere. Nekad djeca mala mogla bi pomisliti da svijet stvarno izgleda samo užasan i da ništa ni u Hrvatskoj ni u svijetu ne valja i samo razbojnici hodaju s puškama okolo, streljaju ljude, jer mediji to u prvi plan stavljaju. I treća stvar koja se događa, i to ste u početku i u pitanju svoje stavili, emocionalizacija. Dakle, mediji emocionaliziraju. Oni idu na te aferaške priče, nekad na skandale, na ovo, na ono, jer računaju na našu slabost.
Dakle, na tu našu slabost da ćemo mi to pročitati, da ćemo kliknuti na to i tu je zapravo uvijek je nekakva mamilica. Tipa nećete vjerovati što je jučer napravio Igor Bišćan u Dinamu, nećete vjerovati što je napravio Marko Livaja i tako. To su popularne teme. I vi sad umjesto da razgovarate o biti tema, kako će igrati hrvatska reprezentacija na Ligi nacija, vi razgovarate o tome što je Marko Livaja trebao napraviti i ne. Istodobno u podcastima, u različitim komentarima i drugdje dijelite narod i zabavljate na taj način narod, dijelite na sjever, na jug, na pravog navijača, nepravog navijača, na ultrase, na ove i na one. I tu bih ja rekao da bi mediji morali puno odgovornije postupati prema nama. Zašto to govorim? Ja to cijelo vrijeme propagiram, dosadan sam već sebi sam. Dakle, mi smo u demokratskim društvima medije nazvali četvrtom vlašću. I mi smo njima dali slobodu. Mi. Dakle, naše demokratske vlasti i mi, jer mi demos, narod vlada, mi smo im dali slobodu. Oni tu slobodu trebaju koristiti u odgovornosti. Ne mogu oni sad s tom slobodom manipulirati, pa onda manipulirati vama, sa mnom i tako. Sa mnom dosta dobro manipuliraju, to ja primjećujem svaki dan na svojim društvenim. To je zapravo bilo dosta aktualno, naročito i u COVID pandemiji, gdje dok su se vlasti pokušavale snaći, zapravo mediji su tu možda negdje diktirali ono o čem se govori, način na koji se o tom govori, a mi smo ostali svi pred tim zapravo. Ja ću sad to onako bahato reći, meni kao znanstveniku još treba vremena i ja ne mogu donositi sud o medijskom izvještavanju u doba COVID. Ali već smo pisali neke radove i već smo prezentirali neke radove upravo o tome. Jesu li mediji prenosili cjelovite informacije, kako su se ljudi osjećali, kako su ljudi percipirali njihovo izvještavanje, jesu li smatrali da je ono istinito ili je ono sklono, ne znam, svi su govorili o velikoj mogućnosti da su bili pod utjecajem farmaceutske industrije. Dok mi to ne istražimo, ja dotle ne mogu baš donijeti svoj sud. Mogu s vama raspravljati ovako u nekakvom kružoku, uz kartanje, uz nekakvu čašu vina. Ali kako bih mogao potvrditi doista svoju tezu, ja moram to ispitati. Ja moram proučiti članke, napraviti analizu sadržaja, moram pitati publiku kako se publika osjećala, kakva je percepcija zapravo njihova bila. Onda ćemo moći reći, ovo što vi čitate sad negdje na komentarima, ja na svojim mrežama i drugdje, to vam je sve uvijek plitka voda. Za sada. Međutim, mnogi su znanstvenici već duboko u tim temama. Ja sam nešto manje, nemojte se mene bojati, ja to neću duboko istraživati. Ali neki su znanstvenici duboko u tim temama i mi ćemo istinu saznati. Ona će dakle isplivati na površinu, samo nam treba malo vremena da to istražimo. Tako je oko svakog fenomena. Znate, recimo sad mi puno razgovaramo i mene silno opterećuje ovaj rat u Europi, ova ruska agresija na Ukrajinu. Ja se bojim kako sam ja svoj doktorat posvetio Domovinskom ratu i izvještavanju talijanskih medija o Domovinskom ratu i o padu, to jest ne o padu, nego o okupaciji Vukovara. To je pravi izraz. Nije Vukovar pao, nego ga je agresor okupirao. Razumijete? To vam je isto narativ i semantika u medijima. Kako ti to nazoveš? Razumijete? Sad kad vi to gledate, dakle, što ja sad znam o ukrajinsko-ruskom ratu, to jest o agresiji Rusije na Ukrajinu, ja se bojim da znam jako malo. Mediji, znamo ono što mi mediji plasiraju, a ovo sam tamo istražio i ja vam mogu sad govoriti što su mediji pogrešno radili u Italiji u odnosu na Hrvatsku i na naš domovinski rat, pa i u odnosu na Vukovar, u kojem se preko nekih izvještaja, o kojima neću sad previše, ćemo otići u drugom smjeru s teme, zapravo se obezvrijedilo žrtvu Vukovara. Dovoljno nam 2 novinarska priloga na Rai Duje su bilo dovoljno da obezvrijede žrtvu Vukovara, da posticipiraju američko priznanje Hrvatske na travanj 92. da se vukovarska žrtva zapravo nekako uključi. Pa svi su tamo isti. A nije istina. Nikad nismo svi isti. Dakle, uvijek postoji netko ko je drugčiji, netko ko nešto radi što ne valja i to se nažalost tada događalo. Ali evo, kažem vam samo da se vratim na to kako malo znamo i medijima treba nekad vremena. Mediji nemaju nekad niti pristupa. Ja ne znam koliko sad oni na bojišnicama imaju pristupa, koliko su opet dirigirani iz pojedinih izvora. To je jedno veliko pitanje. Jedna od stvari koja se prva zapravo negdje u ratu i blokira su, ne znam, ja primjerice kad je bio rat u Etiopiji, kojeg sam
kako bi rekao, vlastitom odlukom pratio, niko o tom nije govorio, nego kad si, onako, moraš ga baš želiti tražiti to šta se događa. Da. I tamo je prva stvar bila da su zapravo prerezali, zapravo interneta nije bilo u pola države i niko nije bio svjestan što se događa. To je jedna od prvih stvari. Ona činjenica koju ćete isto tako među komunikolozima, koja kao krilatica uvijek kruži, je zapravo da je prva žrtva rata uvijek istina. I to je tako. Dakle, prvo strada istina, jer se počinje sa dezinformacijama, počinje se s ratnom propagandom, ona je dopuštena kažu neki samo zato što se ratuje, pa onda moraš nešto, ti zapravo neprijatelja navodiš na pogrešan trak, na pogrešne zaključke, na pogrešne poteze kako bi ga spriječio da ti, ne znam, razori grada, da ti napravi ovo, da ti napravi ono, i to zapravo informacije spadaju tada u nekakvu ratnu strategiju i ratnu taktiku, kao što kažete, da. A za sve to ljude treba spremiti. Dakle, vraćamo se opet temi medijske pismenosti. Tako je. To je bilo sljedeće pitanje. Kako se medijski opismeniti onda? Evo, mislim, imate tu udrugu, pa možete nam možda reći nešto konkretnije. Ja bih tu zapravo voljela možda uključiti naš ignacijanski termin razlučivanja. Kako da mi razlučujemo, evo možda ja, pošto sam po struci kao novinarka, pa sam jedan dio života bavila se time i obličio me da promatram drugačije taj tekst nego što će možda Toni, ali nekog drugog. Ali nisu svi u toj prilici da sad pristupaju tome. Kako medijski razlučiti da li taj sadržaj trebaš konzumirati, da li je to istina, općenito, znači kako pristupiti mladima i reći im, ali možda to ne bi trebao čitati, kao vidiš da si cijeli nervozan nakon tog što pročitaš 5 članaka tog portala. Kako pristupiti tome? Jer mi jesmo emocionalna bića i taj dio teško da ćemo moći, kako bih rekla, oblikovati. Mnoge su pozitivne i dobre stvari smislili ljudi prije nas, pa onda mi to smijemo koristiti, onda se mi u našem projektu time zapravo koristimo. Mi se silno oslanjamo na neke autore od kojih smo naučili nekoliko temeljnih činjenica kako podučavati o medijima. Prije svega, mi, naši studenti, pa onda i mi profesori, podučavamo ne hijerarhijski. Dakle, mi se ne pravimo važni jer mi nešto više znamo o medijima nego što znaju naši slušatelji i naša publika. Dakle, mi smo isti kao i oni. Ja gotovo redovito roditeljima i učiteljima kad uđem u dvoranu kažem, prvo, prije nego što počnemo o nečemu razgovarati i prije nego što vi budete sa mnom sudjelovali u mojem interaktivnom predavanju što će ovisiti o vama, ja ću vama reći jednu stvar. Ja sam prije svega ovisnik o medijima. Da ne biste sad mislili, sad sam ja pao s nebesa i sad sam ja tu nekakav veliki guru i učitelj koji se pretvara u Mesiju, a to nisam, nego ja sam jedan od vas koji se svaki dan suočavam sa istom problematikom, s istim poteškoćama, s istim otvorenim pitanjima, kao što se suočavate i vi. Jednako tako imam djecu doma i isto vidim ono što vidite. Ono što vi imate doma imam i ja. Tako da smo si tu, dakle idemo tako. Isto tako radimo s djecom. Mi djeci nikad ne kažemo, mi ih prvo, kako bi se nekoga uključili, dakle uopće da vas počne slušati, prvo ga pitate što misli o medijima, koje medije poznaje, koje medije voli pratiti, zašto voli pratiti, tako. Mi djeci ne kažemo zašto gledate te gluposti. Pa kako vas nije sram da imate otvorenu stranicu na Facebooku, a nemate 14 godina? Pa tužit ću te mami, reći ću ti učiteljici. Dakle, mi ne radimo tako, dakle, mi idemo ne hijerarhijski, mi ne dociramo. Nego mi u svoj razgovor s njima uključujemo analizu onoga što oni rade. Dakle, oni nama ispričaju, i ja ispričam roditeljima što ja radim, oni meni kažu ili učitelji i tako. Onda idemo to analizirati. Kad analiziramo, onda počinjemo razlučivati. To je evaluacija. Dobro od zla. Dakle, ovo su ponašanja koja bi bilo dobro slijediti i baš mi je drago da se tako ponašaš, a čuj, ovo bi ti preporučio, to bi trebalo izbjeći. Nije dobro predugo ostati s medijima, nije dobro pratiti sadržaje koji nisu primjereni tvoje dobi. Gle, ovo ćeš možda kasnije s 18 godina igrati tu i tu video igru, sad još nemoj igrati. Nama su neki stručnjaci tamo, stričeki i tete psiholozi rekli da to nije još primjereno tvojoj dobi, da postoji takozvana razvojna dob djetinjstva, pa onda ajde malo razgovaraj s tatom i mamom o tome, vidjet ćeš što će ti oni reći, da će ti oni reći da možda, evo, ajde nemojte to i tako, bilo bi mi draže da to ne radiš i sve skupa. I vi vidite zapravo da se onda na taj način to djece i prima. I završna stvar je, mi djecu potičemo da koriste medije, to jest da stvaraju svoje dobre sadržaje. Mi kažemo, zašto vi ne bi napisali svoj časopis u školi koji će promovirati dobro?
Neko je od vas osvojio neku nagradu, neko je sjajan u sportu, neko je sjajan u kemiji, neko u biologiju, neko rastura matematiku, dobio je državnu, neko je otišao na Lidrano, neko je na nekom drugom natjecanju iz znanja ili iz sporta isto tako pobjedio ili bio dobar, samo da je sudjelovao. Ili da se htio prijaviti, evo idemo na najniže, nisam se prijavio jer sam se sramio, da samo to napišete i da nekakav imate ili nekakav zidni list ili internetsku stranicu ili nekakav podcast ili bilo što, dakle možete čuda napraviti. I ono što djeca jako vole kad im ponudimo u okviru projekta natječaj. Jer tu ima nagrada. Dakle, za dobro ljude treba znati i nagraditi. Kad neko nešto s vama dobro napravi, pa mislim taman da si mu donio jednu čokoladicu, 2 bajedere ili nešto drugo, ako znaš pohvaliti onda i to još nekako nagraditi, evo mi smo to naučili kroz naš projekt da je tako dobro raditi. I nema zabrana. Mi roditeljima uvijek govorimo. Ne. Mediji, korištenje medija nije ni nagrada ni zabrana. Nisi napisao zadaću, nećeš ići na... Ne. Kad napišeš zadaću, onda ćeš smjeti ići pola. To jest onda možeš imati na raspolaganju pol sata. Ali ako ne napišeš, nećeš. Ili? Ali ne smijem to reći, jel? Ovo je poticaj. Aha, stvar je kako? Ovo je poticaj, dakle... Zato je komunikologija znanost. Mi smo bića komunikacije, dakle mi ako nekome kažemo ovako, ne prstom pripretimo, jasno je da smo poslali negativnu poruku i da možemo naići na otpor. I mi s roditeljima razgovaramo o tome i vjerujte, roditelji jako dobro viđaju da se zabranama samo otpor u obitelji postiže i kod djece, a i kod njih nezadovoljstvo. I onda i u obitelji malo teško je razgovarati o tim temama ako stalno imate nekakav otpor, ako se neko od vas mora skrivati. Ako vam ne smije prenijeti da mu se nešto loše dogodilo na internetu, a on se boji da ćete mu uzeti mobitel. Mi uvijek govorimo, nemojte to, nemojte djeci tako prijetiti, neću ti dati 7 dana mobitel ili nećeš nikad mobitel imati. Jer ako je dijete žrtva bilo kakvog lošeg ponašanja drugih osoba na internetu, onda mi to moramo jasno reći. Ti si žrtva, ti nisi kriv, ti nisi to tražio. Niko ne može reći, aha, to si ti izazvao jer si se tamo išao petljati u ovo i ono, ne. Ako je tebe neko počeo maltretirati, neko te počeo vrijeđati ovo i ono, ne, ti samo ne smiješ odgovarati na isti način. Tu se suzdrži, dakle, da nemoj biti slab, o čemu smo malo već govorili. Tako da, evo, na taj način nekako pokušavamo razgovarati. Pokušavamo zapravo čovjeka vratiti čovjeku, jer je medij samo sredstvo. Ali u razmišljanju crkve medij danas više nije samo sredstvo. Medij je i prostor. To je prostor u kojem vi i ja živimo. Virtualni svijet je prostor u kojem žive naše djeca. Apsolutno. Nema razlike između stvarnog života i virtualnog života, barem u glavama, barem mentalno. I o tome trebamo voditi računa, o tome treba razgovarati. Tu trebamo dakako uključiti i treba će opet, kažem, uključiti mnoga istraživanja. Ja bih volio da je više pedagoga uključeno u ta istraživanja, da oni budu nekako uz psihologe. Danas mi se čini da su psiholozi oni koji se stvarno bore na tom području i nekako su u prednosti čak i pred pedagozima. A zapravo cilj bi trebao biti da naše društvo bude što zdravije, pa da ne trebamo psihološke i psihijatrijske tretmane, nego da mi preventivno kao društvo okrenuto pedagogiji odgojimo zdrave korisnike medija. Da, ono što u našem negdje, kako bi rekao, kad se čovjek uzrastu, kad se čovjek osamostali sazrije i uspjeva, naročito evo i duhovno, što je Maša rekla, ti moraš uopće zastati sam sa sobom navečer, napraviti neki ispit savjesti da se osjetiš, aha, danas sam se osjetio napeto je, tužno, nervozno. Zašto? Pa gle, konzumirao sam to i to i to me promijenilo. Tako da je to zapravo i nešto što čovjek uči sam, a u mlađim uzrastima je to nešto što će onda biti više pod kontrolom roditelja koji će reći, evo, tako će i tako biti, nemoj pretjerati. A što je sa tinejdžerima? To dok ste sad pričali o svemu tome, čini mi se da je to dosta vezano za neku djecu do možda 6. razreda osnovne škole 7. Ali onda ulazimo u taj prostor možda je najosjetljiviji za mladog čovjeka koji odrasta, kako tinejdžerima koji su napadnuti TikTokom, Snapchatom, Instagramom, svi tim lako dostupnim medijima sa lakim sadržajem, kako njima pristupiti kad su oni već sami buntovni od sebe, neće to ići razgovarati sa mamom i tatom o tome. U tome je problem. Dakle, ali htio sam reći prije nego što uđemo u problem, idemo ponuditi neko rješenje, razgovor, dijalog. Otvorenost, povjerenje da je moje dijete uspješan čovjek i premda ima tinejdžerske mušice.
Proći će, mislim i svi smo mi to prošli i naši roditelji su imali vjerojatno muke s nama za koje nismo nikad znali. Dakle, rekao bih da je tu temeljna stvar kod svega ovoga o čemu ste vi govorili, da imamo povjerenje u našu djecu i da vratimo povjerenje naše djece u nas same odrasle. Naše istraživanja, EU Kids Online, jedno sa Poliklinikom za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, kad smo mentalno zdravlje srednjoškolaca, gimnazijalaca istraživali, je zapravo pokazalo da se nama djeca i mladi više ne otvaraju. I da je jako mali postotak onih koji s nama razgovaraju o tome da im se nešto loše dogodilo na internetu. Oni to od nas taje, tu i tamo porazgovaraju sa svojim prijateljima, a s učiteljima zapravo najmanje. Dakle, s onima koji bi im mogli možda najviše, i psiholog i pedagog u školi koji bi im mogli najviše, i razrednik i razrednica koji bi mogli pomoći, s njima gotovo da ne razgovaraju. Tako da mi smo i napisali jedne godine za dane medijske pismenosti, profesor Kaniža, profesorica Ciboci Perša i ja, jedan priručnik koji mogu koristiti i srednjoškolci i roditelji, koji se zove Razgovarajmo zapravo što se događa s druge strane ekrana. Dakle, moramo i o tome razgovarati. Dakle, kako se mi osjećamo, ovo što ste vi sve naveli. Nama su mladi rekli, posebno zbog svojeg, recimo to tako, upadnu u neki problem na fejsu. Danas vam je pornografija dostupna, a da ju niste tražili. Vrlo često mladi jedni druge potiču na takozvano sekstanje ili sexting, dakle na slanje izazovnih fotografija, video uradaka ili nečega drugoga. Nakon toga vrlo brzo požalite, jer nakon tog sekstanja, neprimjerenog ponašanja, dolazi iznuda seksualna. Da još više, pa još jednu sliku, pa još jednu, ako ne, onda ću to staviti na tvoj profil, pa ću ovo. I ono zapravo dolazi do iznude, do ucjene. Sada, kako razgovarati o tome? Ja sam rekao, djeca su žrtve. Onaj koga neko proganja, koga ucjenjuje. Žrtva je on, nije onaj koji ga proganja. Ali žrtva se ne usudi često reći. Vi ste rekli da je zato zapravo pokrenuto i savjetovalište. Tako je, zato smo pokrenuli jednu platformu. Mi smo pokrenuli platformu jednu elektroničku, nazvali smo je Utočište hrabrih online. Jer može biti hrabar da nekome kažeš, dakle da se loše osjećaš, da si depresivan, anksiozan, da si misliš da je bolje da te nema zato što si nešto pogriješio. Jer to sad cijeli svijet vidi. Nije se to dogodilo negdje u nekakvom zakutku svijeta, nego na internetu će to svako moći vidjeti i vi ćete se toga sramiti. To vas može odvesti u pogrešnom smjeru i neki su čak govorili da imaju suicidalne ideacije. Dakle, da zamišljaju baš da bi bolje bilo da se ubiju, da ih nema i tako ne. Sad, mi u tom kontekstu, dakle, smo onda, zahvaljujući jednoj inicijativi, neće biti reklama, ali moram pošteno priznati, jer ima i tvrtke koje isto tako propagiraju svoje društveno odgovorno poslovanje. Nama je Viner osiguranje zapravo ponudio, bili mi s njima surađivali na jednoj platformi elektroničkoj. Uključili su se i drugi partneri, nazvali smo i Utočište hrabrih online. Kratica uho. Htjeli smo reći mladima i djeci da ih slušamo. Da ima neko koji sluša, a istodobno da će nam se samo najhrabriji javiti. I rekao sam vam u pripremi emisije, nama se u prvom, tu smo jedan trik isto tako kojeg ću malo objasniti, iskoristili, koji je objašnjen dobro. Nama se javilo više od 900 mladih koji imaju neke probleme. Tako da smo vrlo brzo i psihologa uključili, prvo iz hrabrog telefona, pa onda i iz Pragme, jer mi komunikolozi nismo htjeli ulaziti u neka područja koja nisu naša. A čime smo se poslužili? Influenceri. Stvarno? Dakle, mi smo odabrali uz pomoć naših partnera, koji su isto bili izuzetno puno uključeni, mi smo odabrali 8 influencera. Provjerili smo njihove profile, malo smo vidjeli kako komuniciraju sa svojim pratiteljima, da ne kažem sljedbenicima, to su pratitelji. Dakle, oni njih prate, njihove sadržaje prate i gledali smo ko je pristojan, ko je drag, ko je dobar, ko nema nekakve neobične sadržaje i izabrali smo 8 od njih, neću nikoga sad propagirati. Oni su nama pomogli, mi smo napisali onda djeci da će njima na njihova pitanja, ako su se suočili s elektroničkim nasiljem, odgovarati influencer uz pomoć nas stručnjaka. I doista, djeca su se javljala, mi smo čitali ta pitanja, mi smo pisali stručne odgovore, influenceri su to pretvarali u svoj rječnik. Da budu bliski svojoj publici, onima koji prate. I to su djeca znala i otvorili smo istodobno da se mogu izravno pitaj stručnjaka ili pitaj influencera. I onda su se neki za ovo i za ono, dakako mi smo jamčili, još uvijek jamčimo anonimnost i nama se djeca i danas javljaju.
Dakle, naš je projekt živ, djeca još uvijek ima koje su izložena različitom elektroničkom nasilju. Rekao sam da nam psiholozi iz Pragme pomažu u onom segmentu, a neka druga državna i javna tijela nam pomaže u nekim težim situacijama, ali doista ja mislim da je izuzetno vrijedno pokretati takve inicijative i raditi na tom području, jer smo vidjeli u onim istraživanjima o kojima sam vam govorio, zapravo da djeca vrlo često pomoć potraže opet na internetu. Pa zašto onda na tom internetu ne bi bio jedan dobar sadržaj, pa da mi, a ne da oni tamo negdje anonimno idu preko neke tražilice i da pitaju, ne znam, cyberbullying, što sad trebam napraviti, ne doživio sam nasilje i tako. Ne? Meni se čini da toliko toga zapravo otvaramo i da ćemo vas definitivno morati opet zvati u emisiju. Zvaćete druge. Zato, evo, mi smo i o ovoj temi već imali zapravo i o temu o psihološkom zdravlju djece i mladih i zapravo koliko je tu problema i poteškoća. Mislio sam da možda otvorimo i ovu drugu temu zapravo kako možda i mi komuniciramo u medijima, naročito znači i crkva i negdje neke svoje ideje. Recimo, evo, zanimljiv je primjer Amerike koja, iako je liberalna zemlja i zapravo u mainstream medijima dominiraju određene ideje, ne znam, podrške pobačaju ili rodnoj ideologiji, zapravo dosta ima u zadnje vrijeme i nekih jakih glasova, zato što je jednostavno su neke stvari poprimile, zapravo sve više ljudi je svjesno da se istina potpuno izgubila i da je negdje sve izbanalizirano i zato evo negdje i kršćanska opozicija i negdje naši istomišljenici, ne znam, primjerice hit je zadnjih tjedana dokumentarac medijske kuće Daily Wire i zapravo katoličkog autora Meta Walsha What is a Woman ili ne znam pro-life stranice ko što je live action, zapravo dosta educiraju i postavljaju prava pitanja i tu nailaze onda često i na blokiranje od strane nekih medija. Evo, zanimljivo je i sve što se događa s Twitterom koji, evo, barem iz moje perspektive negdje nije toliko, ne znam koliko je zapravo u Hrvatskoj popularan, ja ga osobno ne koristim, ali znam da je u Americi zapravo naročito u toj nekoj javnoj raspravi važan i od kad ga je preuzeo Elon Musk možda je malo otvorio neke, zapravo je, kažu da je puno se slobodnije na njemu komunicira. Pa evo, ne znam što bi mi zapravo, što mislite o tim kulturnim ratovima i što bi mi mogli negdje učiniti da kao katolici u Hrvatskoj da zapravo bolje komuniciramo o nekim pitanjima koji se izravno tiču kulture, onoga što evo i naša djeca će u odgojnom sustavu susretati i tako dalje. Znam da je dosta, dosta toga. Široko je pitanje, ali evo, mislim, ja bi počeo od jedne činjenice, od tog malog nekakvog gorušičinog zrna koje može izrasti u veliko stablo. I rekao bi da se tu niko ne bi od nas trebao bojati i pokušati na tom području nešto organizirati, nešto poduzeti. Vaša grupa mladih s ovim podcastom, neko drugi kao što mi radimo sa ovim svojim projektom koji već dugo godina živi. Ja se nadam da će me daleko nadživjeti, a da će medijska pismenost biti istodobno sve bolja. Dakle, da se počne malo bolje organizira, da se malo više možda raspravlja, ja mislim da ne treba ići tuk na utuk, nego da bismo se možda mogli držati one blagost vaša neka je znana svim ljudima, treba puno tumačiti. Nama je najteže, posebno u našem društvu, je najteže izbjegavati etikete. Etikete, ne znam, kad neko kaže, kaptolski tvrdolinijaš, katoliban, sad su za ove ljude za muškarce koji malo izmislili klečavce, dakle, konzervativčina, ali to vam isto vrijedi ako mi nekoga nazovemo liberalčinom. Ili komunjarom. Ili komunjarom, ili nešto drugo, razumijete? Dakle, nije dobro, od nas se ne očekuje da etiketiramo, nego da dobrim sadržajima punimo taj svijet. Sad, pitanje komunikacije. Evo, ja sam vam prije emisije isto govorio. Dakle, dikasterij za komunikaciju, ili komunikacija, ne znam kako će to na hrvatski sad prevesti naši prevoditelji, je 29. svibnja objavio jedan novi dokument o našoj prisutnosti u digitalnom svijetu, u digitalnim mrežama. Znate koju parabolu, koju prispodobu koriste? Biće put u Emaus. Dobrog Samarijanca.
Jer ovdje je zapravo isto dobar način na koji je evanđelje postupno komunicirano. Je, a ima i ta slika unutra, ali dakle, nekako mi se čini da je dobri Samarijanac u prvom planu. Mi se trebamo ponašati poput dobrog Samarijanca. Mi vidimo puno poteškoća u tim medijima, mi vidimo puno poteškoća u našim društvima i mi ne smijemo tamo ulaziti u sukob s nekakvim razbojnicima, nego trebamo pomoći ranjenima. Ja mislim da je naš put zapravo sve više sudjelovati u medijima. Tu kad govorim naš put, ja tu ne mislim na biskupe Ksavera, niti iz Kaptola, niti one iz Zadra, Rijeke, Šibenika i drugi. Ja tu mislim na vas, ja tu mislim na sebe, ja tu mislim na sve nas koji možemo dati svoj mali doprinos. Ne mora to biti nešto veliko, spektakularno i da sad za nama trče mase. Ali možemo lijepo nešto napisati, nešto lijepo napraviti, probati ako imamo na društvenim mrežama neke sadržaje koje nam se nude zbog tih algoritmama ili nečega druga, možemo ih lijepo prijaviti pa da se uklone. S druge strane, možemo naše prijatelje upozoriti ako vidimo da su grubi u komunikaciji s drugima i da ne biraju riječi, slobodno im kažemo da to nije lijepo i da to ne bi trebali kao vjernici raditi. Dakle, na neki radi način, kontra stvar, zapravo sablazne i... To vam je ono po onoj staroj ratničkoj tuk na utuk. Mislim da Isus nije tako funkcionirao i da nas nije tako učio. Dakle, nego nekako vi možete s blagošću, dakle, to ne znači da ćemo mi stalno, da mi trebamo sad ono što mi je sjajno, što mi je palo na pamet kad ste mi postavljali pitanje, dakle, tu nas je Karl Jaspers jako dobro naučio. Svakog treba slušati, ali ne treba sva mišljenja prihvaćati, nego trebamo iznijeti svoje mišljenje. Ako smo mi uvjereni da mi posjedujemo istinu, to jest da je više istine na našoj strani, onda tu istinu trebamo iznijeti. Ali on kaže, ali ne prkosnim tvrdnjama, nego u ljubavi. To je ono što se isto u ovom dokumentu vidi i što je Papa u svojoj svjetskoj poruci za ovogodišnji svjetski dan medija rekao. Zapravo, rekao je da istinu moramo uvijek govoriti u ljubavi. Dakle, ako mi mislimo da neke skupine u našem društvu u lošem smjeru vode društvo, ako mislimo da mediji vode, nismo mi sad dužni tu prešutjeti i reći sad ćemo mi na to samo šutjeti, promatrati i gledati. Mi možemo reagirati, samo naša reakcija mora biti onda u skladu s onim što živimo. I sve ono što ćemo govoriti u javnosti, mi onda moramo zapravo potvrđivati u svojemu životu. Ako se za nešto zauzimamo, onda znate, uvijek smo onda u opasnosti da neko kaže da nismo zapravo vjerodostojni. A ono što često gubimo, rekao sam da to i roditelji gube i tako gubimo povjerenje javnosti ako izgubimo vjerodostojnost. Vjerodostojnost se godinama, desecima godina stječe, a u 3 minute nam izgori i izgubi se. Dakle, moramo biti vjerodostojni i kad svjedočimo. I ja mislim da je to nekakav put da mi, mijenjajući ovaj svijet, moramo posebno ja govorim ovdje o medijskom svijetu, taj medijski svijet moramo puniti boljim sadržajima, dobrim sadržajima, drugčijim sadržajima. Moramo biti prodorniji. To isto u dokumentu piše. Kaže, već je hijerarhijska crkva svjesna toga da su neke naše vjerničke skupine prodornije sa svojom porukom nego li institucionalna crkva. To je činjenica. Jer ja nekako mislim i to da od 1962. ono što stalno govorimo, da imamo sad jednu otvorenost u crkvi, da smo svi dio crkve, vjernici, laici i hijerarhijska crkva, dakle crkveni službenici, i da mi to sad trebamo zapravo živjeti i sve više onda iskoristiti. Zašto to ne bismo iskoristili i na medijskom svijetu, ako već dobro radimo u pastoralu župe, pa smo uključeni u pastoral mladih, u zborove, u ministranske grupice, u nekakve tamo čitače, u nekakve, nekakve animatore, karitativnu grupu. Zašto ne bismo onda to radili na medijskom području? Ja bi svakoj župi preporučio da imaju nekog, ne samo medijskog dopisnika koji će nešto javiti u vjerske medije, nego da imaju medijske skupine, a nekima bi savjetovao i medijske savjetnike. Meni je zapravo sad došao odgovor na ovom Muka i prilika dok sam vas slušala. Osobno mi je došao kao, uopće ne bi rekla bi da je muka, ali muka kada daje priliku. Yeah. I zapravo ovo su izazovna vremena, ali ako ih mi dobro iskoristimo, ćemo mi biti bolji ljudi, bolji vjernici, i zapravo da nas Bog onako dobro tare i oštri nas da mi budemo bolji. Možda mediji nisu samo muka, možda su mediji izazov. Evo, vi ste o tome u svojim pitanjima govorili ste o svojem svjedočanstvu, teško se odupirete. Dakle, mediji su izazovni. Zašto? Jer su privlačni, jer su simpatični, jer su dragi, jer su uvijek tu. I mi stalno posežemo za njima. Sad,
naučiti se nositi s tim izazovom, mijenjati sadržaje tog izazova, pomagati ljudima koji su unutra i koji bi bili i koji jesu i onako na vašoj strani, ali evo samo su zbunjeni jer stalno misle da nije istina ono što vi govorite, ono što se uči u katoličkoj crkvi, o moralu, općenito o ponašanju, o društvenom životu. Najčešće se crkve predbacuje da ne govori o ničem drugom u medijima osim o seksu, a crkva govori najmanje o seksu. No. Dakle, mediji non stop propagiraju slobodni seks, slobodne pričice, ovo i ono, ali je crkva nekako na udaru jer kao čim vi to spomenete, sad što se vi u to petljate? Dakle, nije to petljanje, dakle to je razgovor o našem društvu, o našem životu, o onome što sve nas dira. Meni primjerice nešto što je zanimljivo je recimo, evo ne znam, na primjer, strašno su zadnjih godina bili popularni studentski vjeronauci Don Damira Stojića i on je puno upravo pričao i o spolnom moralu, znači. Ali ono što je on govorio nije samo objašnjavao zabrane, nego ono što bi on 100 puta rekao, puno malih ne radi jednog velikog da. I to je zapravo upravo komunicirati tu privlačnost i ono zbog čega, znači crkva, vjerujem da i svako od nas zapravo, ako je evanđelje zaista najveća i najradosnija istina, ne znam koliko smo mi ono svjesni zapravo koliko je dobro to što imamo i koliko dobro to prodajemo, jel? Znači jednostavno prvo naše srce s tom istinom bude oduševljeno i da onda govorimo od želje da je drugima zapravo širimo, a ne samo ostavljamo im pred njih zabrane i slično. Postoje različiti pastoralni planovi, postoji različiti pastoralni planovi za komunikacije, to svi znamo. Dakle, i u tom kontekstu se vrlo često razmišlja da bismo trebali razvijati nekakve pastoralne planove i strategije. Ovaj novi dokument upozorava, ne trebamo razvijati strategije, nego moramo biti u medijima sa srcem i s istinom. Srcem i istinom. Dakle, oni čak kažu, ma nije važno što će vas neki komunikolog, neki guru komunikacije naučiti par trikova, pa ćete vi, ne, ljudi, ako ne prepoznaju vašu vjerodostojnost, o tome sam govorio, badava vaša poruka, oni će primijetiti da to nije iskreno, da vi to ne živite u sebi i onda će jednostavno reći, neću više ovo pratiti, ovo nije tako, ne vjeruju tome. Dakle, nije stvar samo strategije, ja ne kažem sad da bi treba odbaciti komunikacijske strategije, da ne treba naučiti tehnike na koji način se približiti, kako napraviti privlačnije nešto, neki sadržaj privlačnim, to sve da. I to je potrebno, recimo sad ćete vi, ne znam, pratit ćete neko vrijeme i na društvenim mrežama i drugdje neku emisiju poput ove ili nekoga drugoga, neko će napraviti kratke isječke s nekoliko rečenica, pa će ljudi će pratiti neke stvari. Isto vam to vrijedi za velika vjerska okupljanja, susret mladih koje organiziraju naša biskupska konferencija sa drugima, pa onda neke isječke s toga, pa neke vjeronauke o kojima vi govorite. Zašto? Ako se u medijima recimo kao loš primjer uzme, pa da Don Damir stalno govori samo o toj temi, pa onda i ovo i ono, zašto se ne bi neki pozitivni isječci, zašto vi to ne biste snimili, napravili, pa ponudili nešto drugo? Na TikTok, YouTube Shorts. Tako je, zašto ne? Izlažete se dakako različitim komentarima. Toga trebate biti svjesni, ali to je javni prostor. U tom javnom prostoru svako nešto može reći, ali vi možete pristojno onda odgovarati, a ne samo brisati komentare, jer kažu da je to zapravo isto kontraproduktivno, osim ako to nisu nekakvi izričaji govora mržnje, baš bezobrazni i tako, onda je jasno da ih morate obrisati i ne možete ih ostaviti, jer to nije dobro niti za javni moral, niti za javnu higijenu. Šta kažeš, Mašo? Ja kažem da je to sve istina i da mi se sviđa što smo otišli u nekom pozitivnom tonu i što ste pozvali na biranje dobra. Jer sam ja došla s nekim negativnim stavom, što se možda zato što znate previše u mediju. Da, i možda više jer sam nekako i zabrinuta. Rekla bih da sam zabrinuta. Ne znam, razmišljam o tome što jednog dana ako budem imala svoju djecu, mi peteci međusobno pričamo, pa kako ćemo? Kao, njih 20 je u razredu, nas 5, živimo tradicionalno i vjerodostojno, tu vjeru baš se trudimo i sad 5 naspram njih 15. Mi se pitamo kako ćemo, jer nam se to sad sve čini jako zastrašujuće. Polako ćete. Imat ćete pravo govoriti na roditeljskim sastancima, na druženjima, na proslavama rođendana sa svojim prijateljima vaše djece iz vrtića i škole. Oni će znati tko ste, što ste, kao što za sve nas znaju otprilike i kamo nas mogu smještati i kako gledamo, kakav je naš svjetonazor, naš pogled na život i svijet. I tu u tom dijalogu se puno toga postigne. A osim toga, ono što će vam sigurno biti jedan od većih izazova, što i mi roditeljima danas već govorimo, je zapravo
ne popustiti odmah pritisku. Ako je neko svojem djetetu kupio sa 6 godina mobitel, zašto biste to vi morali pa to je taj problem. I onda kad nas pitaju, a kad je vrijeme? Vrijeme je kad vi prosudite, a po nama što kasnije to bolje. Nikad. Da. Djeca nek nauče prvo, nek nauče pisati, nek nauče čitati. Evo danas sam imao jednog liječnika u svojoj emisiji, Kašmira Huseinovića, pa je on rekao, ma kupite djetetu prvu knjigu, neki on vrti. Kad je malo, koliko god ima, neki u žuvače, neki u slini, nek radi bilo što, nek se suživi s knjigom. Onda kad se suživi s knjigom, kad nauči čitati i sve skupa kasnije, kad razvije grafomotoričke sposobnosti, pa jeste vi vidjeli kako djeca brzo nauče koristiti telefone, tablete i sve ostalo? Pa njima to u jednom poslijepodne sve znaju. Zašto bi im to trebali sa 6 godina gurati pod nos ako možete s 12? I zapravo... Što ne znači da morate s 12. Ako vi prosudite da treba sa 6. Da vaše dijete, ne baš sa 6, jer kažu i iz američke pedijatrijske akademije da bi bolje bilo što kasnije. Dakle, i da bi djecu, i to vam je preporuka i neuropsihijatara, dakle, prve 3 godine su najvažnije. Prve 3 godine uopće nikakav dodir s ekranima ne bi trebala djeca imati. Vrlo često danas djecu vidite da imaju, već tada imaju pogrešne načine hranjenja, jer nešto gledaju samo da ih se zabavi, a oni uopće nemaju osjećaj da su jeli. Dakle, to su neki samo, to su takozvani javnozdravstveni problemi o kojima piše Manfred Spitzer. Pretilost će se kasnije sve više, isto to je možda i zbog sjedalačkog načina života. Se može razviti i neke druge poteškoće. Kratkovidniji smo nego smo bili prije. To su u Južnoj Koreji već otkrili, pa su onda rekli da nema potrebe da se tablete i mobitele koristi pretjerano, osim u edukativne svrhe u školama i tako da. Vi uvijek neku mjeru nađete. Mjera je zapravo svi, i mi smo ovdje govorili, kad smo negativno govorili o korištenju medija, samo o prekomjernom korištenju govorimo negativno. A ono što nam je potrebno za učenje, za informiranje i za zabavu, može. Ali ja vam ne mogu reći da je 4 sata previše ili premalo. Jer ne ovisi, kažu psiholozi, samo taj utjecaj medija o vremenu koje provodite s medijem. Može. Još više o sadržaju. Među mladima su radili u Britaniji jedno veliko istraživanje na College of London ili ne znam negdje. I oni su se zapravo pitali, kad su raspravljali o mentalnom zdravlju mladih, o čemu su mladi ovisni? O mobitelu ili o aplikaciji? O mobitelu ili video igri? Dakle, aplikaciji, video igre. A nije više tako je, nije to više samo stvar. Premda mi mobitele danas kad osjećamo da su kao da su dio nas. Kao da smo s njima srasli. Kad nemamo, onda loše se osjećamo. Neki se i oznojimo od straha. Gdje nam je mobitel? Gdje nam je unutra pola života. Vrijeme nam polako ističe. Meni je jedna tema koju sam htio otvoriti, ali evo možda će nekad ipak detaljnije ostati za neku drugu emisiju. Je nešto čim se isto vi zapravo, vidim prema kolegijima koji ste predavali, zapravo bavite. Isto je i film. I koliko on je jedna, ta zapravo 7. umjetnost, koliko bi ona trebala obogaćivati čovjeka i koliko ima tu sposobnost, jer zapravo angažirate emocionalno cijelim bićem, a u praksi zapravo, evo, ne znam kakva je naša u Hrvatskoj filmska kultura i koliko film zapravo samo progutamo bez da ga prožvačemo i ne znam, ja sam osobno recimo u Italiji imao iskustvo da je tamo vrlo jaka ta medijska kultura i unutar crkve zbog činjenice da su i filmovi bili nekad, zapravo odnosno kina bila sva župna i oni doslovce na stranici biskupske konferencije imaju recenzije, preporuke za pastoralnu uporabu različitih filmova i tako, a mi ih često puta jednostavno samo prođu kroz nas i ostave leševe često. I mi ćemo to imati kad sazrije vrijeme. Šalu na stranu, da, mi imamo dobrih inicijativa. Dakle, jesmo li mi baš filmski kulturan narod, to bi trebalo pitati neke redatelje, baš kulturnjake koji se time malo i bave. Ja svake godine pratim Dane hrvatskog filma, baš cijeli festival pratim i ja bih mogao reći, meni se naša produkcija tog kratkometražnog, igranog, dokumentarnog, animiranog, eksperimentalnog, pa i namjenskog, premda su to većinom oglasi, meni se čini da je to na visokoj razini i da ima stvarno, ja to sad ne mogu generalizirati. Ali generalno ono što vidimo, onako općenito gledano, imamo mi što pokazati, međutim mi nemamo publiku. To je opet stvar, kako smo govorili, edukacije medijske. Dakle, ne možete vi na jednoj, 2, 3, 4 ljetne škole ili na ovim našim seminarima odgojiti, dakle, gledatelja koji će pratiti onda dobre sadržaje. Talijanski biskupi to dobro rade. Ja sam sudjelovao u tim Čine forumima nekoliko puta u
Milanskoj nadbiskupiji za vrijeme studija i meni se čini da je to jako dobro. Jer smo mi prije filma samo držali neko malo, recimo, uvodno predavanje, nešto, poslije toga smo, nakon što smo pogledali film, smo o njemu raspravili. I to je genijalno. To ne može sebi svatko danas priuštiti, ali nemojmo zanemariti. Mi smo imali jednu sjajnu inicijativu, ja se nadam da će se to ponovno vratiti, ne znam jeste li vi bili s njom upoznati. Naš nadbiskupijski pastoralni institut je pružio mogućnost, to je otvorio vrata filmskom kritičaru Tomislavu Čegiru i profesorici Ireni Sever-Globan i oni su imali cikluse filmova posvećenih pojedinim temama. Ne znam, obitelj, brak, ljubav, ovo i ono. Dvorana na Kaptolu, ja nisam bio sudionik toga, ja sam bio tada zabavljen nekim drugim stvarima, ali prema onome što ja znam, dvorana je bila redovito prepuna. Dakle, postoji jezgra, postoje ljudi koji žele gledati dobre filmove, treba im pružiti mogućnost, treba ih znati pozvati, treba im organizirati. Oni su imali i mogućnost kao kratkog predstavljanja filma po uzoru na ovo što ste vi rekli, na Cine Forum. Dakle, ja mislim da je to dobra formula i da to neće svaka župa moći imati. Mislim da i kad, kao što sam rekao, kad sazrije vrijeme da ćemo, ne znam, to ste mislili na Family Cinema TV, na stranici, ne, jer ima jedna grupa koju ja pratim, profesora sa sveučilišta Presvetog Srca, to je Svetog Srca u Milanu. Oni pišu filmske kritike prema kojima odlučuju je li neki film vrijedan zlata, film Doro, zeleni, obiteljski, i oni preporučuju isto. Ima točno uzraste, ja sam to, mislim, na stranici biskupske konferencije. I tako da je to je dobro, to je pozitivno. Dakle, ja vjerujem da će i kod nas nekad doći prilika da se nešto slično pokrene, a ja bih rekao što čekate. Da. Vidim, ovaj cijeli razgovor ide u tom smjeru da mi nešto moramo i zapravo da se nekakva inicijativa... Vi to želite. Samo glagol provjeri. Da se nekakva inicijativa u nama rodi i da zapravo od nas dolazi promjena i da smo mi primjer svim generacijama koji dolaze, samo što je malo teško jer smo u manjini. Da. I mi smo na prvoj liniji bojišta u tom smislu. Mislim, ja sam to mogu govoriti... Sve to medijski se tako preljeva i na pitanje moralnosti, pitanje bitnih životnih tema i mislim da je tu možda nama najveći izazov. Što smo mi ta neka manjina koja traži doći do tog glasa i često i ne zna kako iskomunicirati tu istinu. Da, zapravo sigurno niste manjina. A nisam, da. Sigurno niste manjina jer se velika većina ljudi u ovom našem društvu s vama slaže. Oni jednostavno još nisu uspjeli dobro iznijeti svoj glas, nisu se uspjeli dovoljno za njega zauzeti, nisu ga uspjeli dovoljno dobro promicati, promovirati, dakle u tom širem nekakvom društvenom kontekstu i zato su nam onda uzori i ideali i tako neke recimo to tako, čudni fenomeni. Čudni fenomeni. Da. Evo, nama se čini da smo došli do kraja našeg podcasta koji je bio jako temeljit, detaljan, dubok i žao nam je što ne možemo još pričati o ovome. Mi vam se zahvaljujemo što ste odlučili biti naš gost i što se s nama stvarno, što ste nas pozvali na dobro i što i dalje sve roditelje, ljude, mlade koji će ovo slušati i gledati pozivate da krenu od samih sebe i da oni sami budu primjer svim generacijama koji dolaze. Tomu, ne znam je li ti imaš to ili želiš da zaključim do kraja mogu zaključiti. Ja sam ostao bez teksta. Reći ćemo onda da su mediji svakako prilika za sve nas i evo da samo trebamo biti malo obazriviji način na koji ih koristimo. Tu pozivamo sve naše slušatelje da razlučuju kako koji sadržaj njima, to je što donosi i kako ga konzumiraju. Koriste. Sad sam se ja spetljala malo. Ne, rekli smo da želimo biti educirani korisnici. Pa evo, vjerujemo da je ovo naš dobar sadržaj, da ga možete podijeliti sa svojim prijateljima, da ga možete šerati na vašim društvenim mrežama, evo da i do njih dođe glas, pa evo možete nas potražiti na Facebook stranici, na Instagramu, na webu i na YouTubeu, Skac Palma i evo do sljedećeg slušanja i gledanja koje će biti tek u rujnu. Pozivamo vas da sve što činite na veću slavu Božiju. Jesam se spetljala ovo zadnje sada, jesam zbrčkala sam. Ovo će tići bluter, nisi valjda ugasio.